parce que unanipose question kusema tutakuya kuba libere wakati gani na tutafika Bukavu wakati gani. Sijui kama unajua Nyantende vizuri. Unajua Nyantende? Nyantende si Bukavu, no? Nyantende ni Bukavu. Nyangezi ni Bukavu. Hein? Leo tuko le 17 mars 2025. Tuko lundi. Hein? Ni kusema hivi. M23 sie tunaipatia 48 heures. Au jeshi la Rwanda. Jeshi la Rwanda tunawapatia 48 heures batoke mu vile ya Bukavu. Ba dégager vile ya Bukavu haraka iwezekanavyo. Tunabapa 48 heures. Batoke mu vile ya Bukavu. Kiweri zinapita. Banaua watu, wako wanabaka mama zetu, wako wanaiba mali, wanapeleka vitu vyote Rwanda. Na ndio maana tuko tunaambia watu na ule Corneille Nangaa, na bale wote wa Bertrand Bisimwa. Bale wote ni vibaraka ya Rwanda. Na kitu kingine, ni unapenda kubambia ni hiki. Inchi haiweze jengwa kumisingi ya makoo. Bosi wako nasema Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila alifanya makoo, mais il faut mujue kama na ba Bertrand Bisimwa na ba Corneille Nangaa nabo bako wanafanya zingine akor na Rwanda. Bako wanafanya nabo makor. Tajiri makor juu ya makor. Corneille Nangaa hata ambia watu bingine binyi bitakuwa contraire. Yeye naye kuna sinyo makor. Ba Bertrand Bisimwa bona bako na sinyo makor. Na benye bata bloquer zile akor zenye bako nafanya ni sie peke wa Kongomani. Na vraiment tunashukuru Mungu kwa sababu tunafika deja au bout. Situation deja tunakuwa na mikono sie bazalendo. Tunawapatia 48 heures ba dégager ville. 48 heures ba toke mu ville ya Bukavu. Trop c'est trop, tiweri zinapita kiasi. Vol, viol, kuiba magari ya batu, basione mtu na gari. Bakiona mtu na gari, banaibeba Rwanda. Bakiona mtu na kitu cha mzuri bana kipeleka Rwanda. Bakiona mtu anaoa mwanamke wa mzuri, mwenye na binti wa mzuri, banamkamata par force. Fini la récréation. Troupes za Rwanda zinapasha kudegager ville ya Bukavu. Sinon, munapasha kujua kama sie tuko ndani ya ville. Benye balipigana Nyantende, benye balipigana Mumosho, munajua wako wapi? Amuya sikia axe ya Kavumu, amuya sikia axe zingine. Na amuya sikia mule ndani. Ni kusema, zile gari zote, au ile vitu vyote venye balitosha Goma venye biko mu Bukavu. Ikipita 48 heures, batashindwa na kuvitosha mu Bukavu. Ikipita 48 heures, j'insiste, ikipita 48 heures, hapa tuko le 17 mars 2025, tuko lundi. Ikipita 48 heures, benzabo balikimbiaka kutoka Goma wakaingia Bukavu. Mebo benye ba officier yao benye banakutaniwa Bukavu, abatapata ni kano rapide, abatapata ni bato yengi tabarudisha Goma. Parce que kila kitu sito kwa watoto mwingine, kila kitu kitoko bloke, kila njia itafungwa. Na bato haitaingia mumai. Ile ni message ambao tulitaka kwanza tubambi. Dans 48 heures batoke mu ville. Bile benye balisha iba na bale batu benye balisha kufa banatosha. Bafunge manjia, batie mire ya Berlin. Lakini 48 heures ikipita, hakuna ofisier wabo wala hakuna askari wabo mwenye atatembea 2 km à pied. Mwenye atatembea 2 km à pied atakuwa proie yetu. Mwenye atatembea kugari atakuwa proie yetu. 48 heures ikipita, ile tunabambia vile ni kusema trop c'est trop.